apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tikachat maun si kami may. Ha? Ninanang mat, no agsasao kayo, kaslaado ti kachat ko. Ah, Ni Lucas a boyfriend ko ti kachat ko, nanang. ay nawaw. Inaklon mo gaya may dayay alukas. Wen, nanang. 30 kon. Italaang amapadasak ti makirelasyon ako nada. Sigurado ka kaday nga ay ayatan na kaday jayat tao. Wen, nanang. Kanayon namat nga ibaga ti I love you kanyak. Ay, kita tanarigat ti mailawan anak ko. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan. Amok ter aramida. Ni Lucas ti umawawag. Agtal na kayo, tasong batak ti awag na. Ag-video call kami manan, nanang. Nagasam nga'y inuras mo tunay ta video call yaw. Ay, gagangay na, nanang. Naka-off mo ti camera, Lucas. Di ka mo't makita. Ay, pasensya ka mimay. Nalipatak mo't ngagpaisaw. O, kasta. Ingat nga tumpay baset. Anday ta. Mabalin mo't siguro anday ta. Ay, wan. Mabalinan. Kaano nga'y mananarumor ta? Awan pa'y mo't swildok, Lucas. Urayan tangarod ngagsweldo ka Wan gayam, mabalin ka di aludam ti number ko. Ag-expire nga minan tilod ko inton madamdama. Saan kanto na ma-replyan no ko Manungay tilod ko. Regular 300 lang. Ti sigo ta number ko. Pasensya ka na. At ayong amin tistor dito ayan may. Okay. Ano samla ang orayan, wan? Agpaludak man, mari kakay. Ay nawaw. Tuy dua number mo manayin, maray? Wan, maray. Cellphone number ko, tamaysa. Di may sangay. Ay, cellphone number tinubyok mo't maray. Ay, nay, sino mo tayo tanong yung may? Ni Lucas at taga-kabangibang a barangay, maray. First time ko maki-boyfriend, maray. Kat, ay na, mayat mo't gayam tirik nana. Kasta talaga no first time, maray. Ay ngam kita laang ang mga nugundawayan na kamo ti first boyfriend mo, maray. Saan mo't siguro, maray? Ludampay man kit di daytoy, maray. Tapno, makapag-video call kami manan ka ni Lucas ko. Ay nawaw. Agim impake kamay Lucas. Ag out of town kami tinobyak tatang. Nobya? Asino tinobyam aya? Ni Mima di ta kabangibang nga barangay tatang. No experience pa lang na dyan. Tan no boyfriend since birth. Lay, kita ma. Ang mga no pagkwarta amla ang manenday ta. Ni tatang mo. Saan anasayaat nga dalukluk kwa mapada matao, Lucas? Aramatak ti motor ko, nanang. Isaw ti pagluganan mi ka ni Lucas. Kahit manungay nga aldaw yu ijay. Duwala ang aldaw, nanang. Ay nawaw. Mabayagan kayo gayam ano kasta anak ka. Saan ang mabayag? Tadwala ang mo't nga aldaw? Ay, anya ngay nga ron ti maramida ka nobyo mo tunday jay. Di kay ka di madanagan. Gumatangak to, iti pasarabo yaw, nanang. Alawan.
Kaagan-anad kayo ijay, wine. Saan adinadaraso daw ti panagbanehaw? Tanarigat ti maaksidente kunak manay. Wen ka di nanang, amok dagitan. Amala, agrobwata kon, taso ko nagpay ni Lucas, ijay lugar da. Ag-stop over tamang pa Mimay. Ay nawaw, apay, adda ka di parikot? Madi ka di tiriknam, Lucas? Saan matkat di? Mabisinak lang. Saanak kami na namigat itay. Nay, apay ngay ngamin, adi ka nangan. May sa oras lang ti biyahe ta. Nabisin ka adagosan. Huwag nga ron. No, okay lang kan ka. Mang restaurant ta kumapay. O sige, no kasta ti kunam. Mang restaurant tapay nga rod, Lucas. Dahita ti kayat ko ken kakay. Nalakaka kasarsarita. Siyempre napatagkan kanyak, Lucas. Napatag kamutin kanyak, Mimay. Mala, aglugan ka nga rudan, taagkita ta iti restaurant apanganan ta. Agyaman aklaw na iti librim, ha, Mimay? Ha? Agyaman ak iti librim amakan ko na. Naimas si ka. No kasta, siyak man ti agbayad. Oh, napauli magkaman. Ha? Ay, kwa, adala ang nalagip ko. Manong aminan ti mabayadan? Ikan nakiti sa nga ribo, ta siya kon ti mapan mang bayan. Ha? Munto yan tani, itay pa'y akit kitaan da dagiti staff da. Oh, adto'y ti sangaribo, Lucas. Kuka akong di supliwan. Agyaman ako na, Mimay. I love you. Naibusan ti bagasta, Mimay anak ka. Mimay. Oy, Mimay. Okay ka laing kaday. Itay pa di ka matagtagari dita. Ha? Ay, adda kayo matgayam di tananang. Anyang aminan ti ibagbagayo. Naibusan ti bagasta, kunak. Naliwayam mutan ti gimatang. Ay, kwa, agper kilo kayo pailaang ka ni Mari kakay nanang. Mangala kayo iti 200 iti walit kaw. Bagas laang tigatangag. Wen, awan ngaminan kwartak. Naibusan nanang. Anusan ta pailaang ti agsida iti tuyaw. Adupay mat ti tuyaw nga bastuta. Ay nawaw, naibusan. Naibus adagos ti swildom, anak kaw. Ay, di mo ibaga asikaman ang tinagastos iti date yaw kan ni Lucas. Ay, katuan ananang. Siyak nga agpaisaw. Naapaw. Di mo nakariknan day ta alalakay. Kasi kamay, uto-uto kamay, anak kaw. Manuti may sa kilo abagas ita, kakay. 50 per kilo, nana. Ay, ikanak man iti upat a kilaw, nakaw. Italaang man na nagper kilo kayo iti bagasana na. Wen tanaibos mo ti kwarta ni Mibay. Nag-date dalaang iti first boyfriend na. Naibusan ti kwarta na. Ay, nawaw? Hey, amangan mo no ni Mari Mima iti naggastos iti amin, nana. Ay, naalalam na kaw. Isaw akanayo na maibusan iti kwarta. Rupa kwarta mo tinubyo da. Ay, day tamad amimay. May samad nga uto-uto. Siyempre, first time na mo pima na madan iti nubyo, nana. First time na lang arudain. Naibatog pa mo iti lalaki arupat kwarta mo. Ay, apaw. O na yun, nagasgasat na anak ko. Italaang day tanana. Kitain niyo. Iti saan ngagbayag. Mauman tumot lang ni Mari Mimay. Tinubyo na arupat kwarta mo nga main. Ti papapanan ti sweldo na. O nga raw. Tinubyo na. Ti papapanan ti sweldo na. Anusan mi pa yun tituyaw. Amasida nakaw. Imawag ka mat, Lucas. Anyat masapul mo.
Kailiw kan Mimay. Agtik ta kumamanan. Ha? Oray iti karinderya lang nita si Dagyo. Ay, kwa. Busy ak ita, Lucas. Makamulanan na saan ta nagdedate. Di na ka di kailiw. Ay, awan mo't laang ngamin kwartak. Awan gastusan ta no bilang laang. Kunakmat nga oray iti karinderya langan tapno as-asidag. Kan nalaklak ati makan. Kayat ka amakita, Mimay. Ay, kwa. O, sige. O may nagtusukuran dito balay, ha? Amumay. Sana pa nakagatang iti motor ko. Anya pa'y ngay nga rod. Kapilitan manan Siyakmat ngaminan akanayon. 250 ka no ti mabayadan. Ay, kwa. Mabalin ka day asikapay lang ti agbayad, Lucas. Ay nawaw. Sapay jak innala ti wallet ko. No kasta. Siyakmanan ti agbayad. 250 lang, mat. Ay na, siyakmat akanayon ng ti aggasgastos. Awan mo't ti ko nam amakigudwa ka. Pasensya ka na. Talaga nalipatak ti wallet ko iti balay. Nagdardarasak namin na rimor itay. Ay, una yan, Lucas. Ay ayatin nak, sana ya. Gaputay ayatan ka? Kastamot ng ti aramidam? Siyak akanayon ng ti agbayad? Anya ngay nga ron. Ano sampay lang. Bumawi aktukin ka. Promise. Ay, nawaw. Mayat matiisip mau, Lucas. Sa dino manan tinagapwam. Ay, naragsakak tatang. Nabsug man ang tatao. Inlibrinak ni Mimay. Ay, sana nasayat ti kas nga aramidam, ha? Ay nabaw, awan mo't dakas nga aramidam tatang. Sana agapo ta ay ayatin na kadyatao kat gundawayam matang. Imbay na ka pa intulog dito balay. Di ka mabain na aya. Naibagak mo't ka na kayo. No boyfriend since birthday dya ang Mimay tatang. Iso nga aramidan na amin para kanya. Ta first time na lang. No saan ko ngayon aram na dya babae? Di NBSB nga aging gaita. Manungal daw na madmadlaw ko ti pa nagbalbaliw mo Mari Mimay. Ay, masiksikoranak nga rudon, Mare. Ay nawaw, anyamon nga ti pa kasikuram. Awanan kwartak, Mare. Naibusan. Ay, Mare, talaga ang maibus. Ta si kalaang mo ti aggas-gastos tunggal ag-date kayo kan ni Lucas mo. Day tangarod, Mare. Tunggal ada date may kat siyak akanayon ti lugay. Ay, nagrigat mo't gayam ti maadan iti nobyo, Mare. First time ko lang ang makirelasyon ngam, nay? Nagadon nga stress ka. Ay na, Mare, basol mo mutlaang ngamin. Uto-uto ka mo't numaminsan. Anya? Kasanaw, itid mo amin para itinubyaw. Anya ngay ita. Gundawayan da ka mo't tun, Mare. Ay, saanan ang maulit day ta, Mare? Jakon kaya't ti makirelasyon pa'y. Makapatroma magayam. Ang Mare, saan nga amin alalaki katkas ka ni Lucas? Kamalilaang ngamin ti lalaki a pinilim. No siyak ti sika. Ay, i-break mound day jaya Lucas. Di mo sayangan ti oras kan kwartam iti lalaki akas kan kuana. Nagadaw di ta lalaki. Pangasem, tasardengan na kon, Lucas. Nay, apay akas tamat tan Mimay. Briktan. Anya, awan ka din ti mariknam apan nagayat kanya. Awanan, nauma akong iti ugaling. Di ka maawatan. Truma, kun ado nga stress tin pay mo kanyak, Lucas. Mimay, no adda parikot. Pagsaritaan ta kumana sayaat. Hay, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Briktan, Lucas. Sardengan na kaon. Ay, pangasim ha. Di mo ko maaramidon ti kasta. Siyak ti first boyfriend mo. Saan ka ti? Si ka nga agpaiso ti first boyfriend ko. Ngamnay,
trauma kan stress mo tin pa ay mau. Ay, nawaw. Ay, good morning, Mari Kakay. Ay, nawaw! Si kamo gayam day ta, Mari Mimay. Naimbag abigat mo, mait. Oh, mayat timod mo ita. Nakaisum kan, Maray. Uwan atawanan ti sakit ti ulok. No kasta, in-break mo ni Lucas. Uwan, Maray. Mayat manan ti riknak. Awanan ti pagparparikutak apaggastusan, Maray. Saanin ang maibos ti swildok. Inton sumaruno, Maray. Di ka ngamin agbalin nga uto-uto. No, saan nga ag-effort jay lalaki para kun ka ay isinam ki iden? Awanan ti planok ang makirelasyon manan, Maray. Sakit laang ti ulo na ita. Ay, si kakit dimot, Maray. Saan aga po, takas jay tinapasamak kada kayo iti first boyfriend mo. Kat mapukawan kamutin iti namnama. Nagadawa lalaki dita, Maray. Pilyam ngamin atay padaman nagagawit ka na diskarte. Tapno saan ka ma-stress? Mga nanang. Ay, nawaw. Nagimasanti si daeg, anak ko. Kuna laki din no tuyo manain. Saanan ang mapasamak day tananang. Ngamen, in-break kon ti lalaki arupat kwarta. In-break mode? Nanang. Diyak kayat ti kasdi anubyo. Siyak lang ti aggas-gastos no kasta nga ag-date kami. Awan mo ti kunana makigudwa. No ituloy ko ti makirelasyon ken kuana. Ang mga numatayak pa ikit di ti stress, nanang. Ay, naimbag man tanaka amiris kan, anak ko. Wala. Saan aga po ta first time ko lang ti makirelasyon kat gun-gun dawayan dakmetan dagita at tao. Hada mo laang ti basol mo. Ta, nagululi magkaididamaw. Uwan ata, jakmat ngamin ammo ididamo, nanang. Ngam ita, ammo kon. Kat jakon ipalubos ang mapasamak manantikas jay. Mimay. Ay nawaw, sino tinangibagakin ka? Mabalin mo ti umay dito'y balay may? Talaga ka di adina kon ay ayatan? Seryoso ak iti imbagakin ka. Breaktan, Lucas. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Ikarik, agtrabaho ak mo ten. Tapno saan ang sika akanayon taggas-gastos? Saanan? Jakon kayat amanayunan man ng ti trauma kan stress ko gapukin ka. Please, masyan ka kumamot kanyak Ay, basensya kan. Nakapangudeng akon. Jakon kayat ti makisinublian paikin ka, Lucas. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Pangasim, tadi kan agsubsubli dito'y balay may. Awanan, tatang. Talaga asahan na makisinublian ni Mimay kanyak. Lahat ka, tiga nabam. Nyak amon no niya ti aramidog, tatang. Amam no anya ti rumbang nga aramidam. Anya, tatang. Ornosam, tabagay. Nakababain ka. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y laang ti gastusan ti babae. Ay nawaw ka. Nakasaganak ngagbalbaliw, tatang. Tulungan na kumakan ni Mimay. No di na kan kayat. Aklo na maon. Naglablabas kan tumat nga may. Tatang, di mo gulwan kay tao. Or no simkit na iti bagay. Agtrabaho ka may. Tanukas talang akanayaw. No agsadot-sadot ka. Awan lat ammo kaon, Lucas. Talaga panawan na ka. Asino mati mayat ang makiasawa iti lalaki asadaw? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin anaparabor? Ngam adalata kuma limitasyon na. Iti kasta, saan da tayo nga abuswan ti pada tayo a tao? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.